Wè konstriksyon sa yo? Sa wap gade la. Sa. Esko te konen se la isen ki fè travay yo? Forman yo, moun kap travay pot materyel yo. Se la isen ki fè nan yo. Wè la man dan la. Nade? A isen ki fè tout gout la fè wap gade yo. Nade? A isen ki fè tout gout la fè yo. Nap gade ya la, se baz yo fin fè pou yon kou gen chen edifis ki wale konstru. Wala. E ye yo fèl. Wale fè edifis la pou sa nap gade lot boy. Man. Isi da wan baz. Se kon sa konstriksyon fèt la dan. Sa ap gade lot bo la, se sa yo fin konstru. Ap wale penture. Pou vin tan kou sa yo. Men kom an mod koufraj pou mur kay yo fet pa ba yisit. Yo fin fel kon sa. An dan ispas sa yo kou. Yo vide beton an le. Yo plen. Se pa blok ki pose tan kou a iti. Tout sa yo. E kon sa l fet. Je vais m'expliquer là. Comme ça, tout ça au fait. Comme ça, on premier façade, on deuxième, on troisième, on quatrième, on cinquième. Tout fait ça au terre là. Mais on y fait clean ranger. Ouais. Et comme ça au fait. Ça au derrière, il y a peinture parce qu'il est fini. Il y a mis de vitre, céramique. Et au fini.